U Sopotu smo, a evo, završio se još jedan festival, 49. po redu. I, gospodine predsjedniče, velike su pripreme za jubilarni 50. Pa jeste i naziv ovog festivala, odnosno nit koja provejava predvečerje jubileja. Svi smo u nekim pripremama zagrevanju za naredni festival 50. koji na pravi način treba da predstavi Sopot. Sopot je poznat kao mesto gde se takmiče filmski stvaraoci od 1972. godine, kad su krenuli partizanski filmovi, i onda ta ideja slobode, ideja slobodarstva i danas je takođe nit koja se provlači kad je u pitanju tematika festivala i naravno produkcija, filmska produkcija na našim prostorima. Hoćete nam reći malo i o planovima drugim? Čuo sam ovde priču kad sam došao, kaže predsjednik Žika za ovih 32 godine koliko predsjedniku je u opštini Sopot, opremio je sva sela, a sada je došlo vreme da malo sredimo i Sopot i centar grada. Pa ide ta priča, samo što malo priča ima jedan drugačiji red. Otprilike ja kažem kolegama, mnogo vremena na početku mandata treba da provedete da radite stvari koje se ne vide. Radite kanalizaciju, radite vodu, radite telefone, radite optiku i gasifikacija. To se ne vidi, to stavite u zemlju i to su stvari koje se podrazumevaju. Sad, mandati nekad kratko traju i ljudi ne stignu to da završe. Meni je trebalo dosta godina da izađem iz zemlje od tih osnovnih stvari, nakon toga da napravim puteve, odnosno mi u opštini. Sad dolaze na lepe stvari kao što je uređenje trgova, uređenje centra opštine, sedišta opštine, podizanje spomenika, ovo što smo mi uradili sa statuom Slobode i sve drugo. Praktično, ovo je šlag na nešto što radite mnogo godina. Vreme korone donelo je velike promene u Sopotu i u celoj opštini Sopot. Veliki broj stanovnika ste dobili. Ovde se dosta gradi, postaje jak turistički centar. Pa dolazi, dosta ljudi dolazi, dosta njih investiraju u Sopot. Ono što je vezano za festival, prvo i te manifestacije, naš moto je bio da dovučemo nekoliko investitore koji će da izgrade hotele ovde i već je u povoju to da ćemo imati, kad su u pitanju gosti, da se smeste naši gosti i kad su druge manifestacije. Ne samo kad je u pitanju festivala. S druge strane, ovo što dolaze ljudi, dolaze sa, prvo, ima zaljubljenika u poljoprivredu. Možda zato što i država dotira u smislu subvencija kad su u pitanju borovničari. To su uglavnom svi sa strane koji su došli, koji iz džipova vade motike, a naši seljaci, oni rade tradicionalno voće, a to je ono što su zasadi, jabuke, šljive, kajsije i ostalo. To su kontrasti u kojima mi živimo. A s druge strane dolazi dosta ozbiljnih investitora koji grade objekte za smeštaj gostiju, koji rade komercijalne objekte i to je nešto što je, mislim, i budućnost ovde. Ovo je prekretnica kad je u pitanju Sopot. Mislim da ovi naši krajevi, Padine, Kosmaja, broj ljudi koji su došli s sela po dubini, da li su to Babe, da li je to Trešnja, da li su Guberevačke šume, dobili su dosta stanovnika i oni donose sa sobom neke nove vrednosti, donose sredstva, donose investicije i mnoge zapuštene parcele su praktično u ovim vremenima dobile svoje vlasnike i sasvim izgledaju lepo. Sasvim nova priča iz Sopota u narednim godinama, pretpostavljam, pa to je lepša. Sigurno, to je jedna lepša priča. Ovde, ovi koji ulažu u poljoprivredu, njima će biti problem, dobro su oni to izračunali, šta daje država, koliko daje borovnica, koliki su njeni prinosi, kako se štiti od padavine, od atmosferskih uticaja. Samo smo možda zanemarili svi mi ljudski faktore, sve je teže za radnu snagu. Svuda je to teško i seljacima sa ovih prostora koji se bave poljoprivredom da u uslovima kad je berba da dovedu dovoljno radnika na svoj posed da završe posao. To je isto slučaj sa borovnicom. Cene rada su dosta skočile, nadnice su skočile ispod 3000, nema nadnice u ovom trenutku. I s druge strane, mislim da u budućem vremenu taj faktor
kad je ulaganje uopšte u poljoprivredu, a to je slučaj i kod industrije. Vrlo je teško naći prave majstore, radnike. Problem radne snage je nešto što je pred nama. Hvala mnogo na razgovoru i vidimo se sljedeći put sa novom pričom. Hvala, vidimo se, ako ne pre, onda kad bude jubilej.